Verse 5. Bathetha abantu ngoThixo nangoMoses bathi, yini na ukuba nisinyuse eyiphutha size kufela enhlango. Abantu bathetha ngoMoses, bathetha nakuThixo. Lithi iBhayibhile bekhalaza bathi yintoni na yokuba nisuse kwizidlo zabaFaro, ngoba uThixo uthi ethetha noMoses uthi ndikubonile ukukhala kwabantwana bam, futhi ndivile ndakubona nabo abaqhuba kabuhlungu, ndibonile futhi nomvandedwa wabo beqhutshwa kabuhlungu yinkosi uFaro. Nawu ke ngoku uMoses kawubheke kuFaro umxelele uFaro ndithi makakhulule abantu bam, bahambe bayongikhonza, bahambe bayongibula, bahambe bayongidumisa. uMoses wenza njalo noma wayesoyika kuMoses, ngoba lithi iBhayibhile wathi Thixo uyandazi angisonto kwazi ukuthetha kakuhle, ilimi lami likwazi ukuyibeka kakuhle indaba. Ngizawuthini xa ngifika phambi kwaFaro, uFaro ekhohlakele kangaka. Haleluya, Hallelujah. amcacisela uThixo sibahamba Moses. Uthi mbuza Moses yintoni loyiphetheyo? Uthi Moses yintonga. Uthi Thixo ilahle phansi Moses. Wayilahla uMoses yatshintsha yenyoka, wabaleka uMoses. Haleluya. Hallelujah. Wabaleka uthi Thixo ethetha Moses subaleka Moses. Ibambe ngomsila, wayibamba Moses ngomsila yatshintsha futhi yayintonga. Waqhubeka uThixo wamnikeza the same message. Moses hamba ubheke kuFaro umxelele akhupha abantu bami bahambe bayomkhonza. Haleluya. Thixo xa ngifika phana ngoba uyandazi mina angikwazi ukuthetha, ndiyathanda uyandazi ngizawuthini, ndizawufike ndithi ndithuke ngubani kwinkosi uFaro. Uthi Thixo ethetha uzumxelela uba uthi ndinguye nguye nguye ukhupha abantu bamFaro bayomkhonza. Haleluya. Hallelujah. uMoses waya-ke bacwele, wafike waxoxa noFaro. Sonke ke siyalazi bali uFaro esenza inkani, atshintsha amanzi atshintsha amaligazi, zafika inyosi zabadla abantu, kwagcwala amadiya, kwagcwala amaqoqo, kwafika isichotho, zafa ifestboni, kwenzeka konke. Anifuna basalandando ke siyalazi ngosibala isibethe zabethu uFaro. Lithi iBhayibhile kwaye kwatshintsha ukukhanya kwaba kumnyama okuphathekayo nyama. Ungakwazi nokubona nommo wakho xa uthe ngohlobo ungakwazi ukubona ngoba indlela kwakumnyama ngayo. Ngoba uFaro engafuna ukukhulula abantu bakaThixo bahambe bayokhonza uThixo. Wenza imizamo yonke uThixo uba abantu bakhe bakhululeke esandleni sikaFaro. Lithi ke ngoku iBhayibhile wahamba nabo Moses, wathi besahamba seke bakhululile uFaro. Xa bejonge emva nanku uFaro uyeza nomkhosi wakhe, baqala abantu bakhalaza uba Nkosi yami yini Faro, wena Moses ubungasiyeki sifele uFaro kunoma sesibulelela phezu kolwandle. Uthi Thixo ethetha baxelele Moses babumva. Yenye baxelela abantu bake bathi ukuthatha istep bazemva khona into endifuna ukuyenza. Mabuye umva uzifunde ekhaya kodwa Exodus, mabuye umva abe reversayo. Uthi Thixo ethetha aba bantu nibabonayo asose mfithe nibabona. Ngiyabagqibelisa namhlanje Moses ephakamisa intonga
ibheke phezulu wayiphakamisa uMoses lafuneka ulwandle bawela abantwana bakaThixo wawela uIsrayeli ehamba nemfuyo nempalo zakhe nabo konke uFaro wafika naye wathi uyawela angamanzi avela avala bahlala ulwandle abantu baba yebangcwele lithi iBhayibheli sebewelile ngaphesheya elwandle ngoba kahle kahle uThixo likhona into ayelathembise yona niyekanani khona izwe abathembise lona lithi iBhayibheli ke ngoba uThixo wayebakhokhela bamhlale ngelifu emini babona ingqondo yelifu ilifu libakhokhela babe balandele lishoni lakho besebusuku ofeza umlilo uThixo ebusuku abakhokhela ngomlilo emini bakhokhela ngelifu ayike bashiya imini nobusuku uThixo akabashiya abantu bakhe nyalo day and night ebusuku sihlela kalalanga emini sihlela kalalanga omnakekelo uIsrayeli ehamba nayo imini nobusuku ebakhokhela ngelifu emini abakhokhele ngomlilo emini ebusuku emini bangashiswa lilanga bahambe phansi komthunzi besiya kwizwe lesithembiso bekhululiwe emakhamandeleni bekhululiwe kubethweni uFaro bekhululiwe kwintshutshiso bekhululiwe kuyo yonke into ebafisa kabuhlungu bekhululiwe ekudlengulweni ngoba intombi za-Israyeli zazidlengulwa lilizwe likaFaro wahamba nabo uMoses wahamba nabo uMoses nyana kuyiwa kwizwe lesithembiso lithi izwi lenkosi kwehlimana kwangekho umuntu kwakufanele babheke emsebenzini kwangekho umuntu ofama ephangela kwangekho umuntu ofuneka esikolweni kwangekho umuntu ofanele enzele yana leya into babeyenza babehamba uhambo uThixo banakekela usehlimana phezulu usehlimana mhlanga yayidilika phezulu bayinqokelele ekuseni bayidlimini yonke emve kokuthi isho ngomsekuseni futhi izophinde kwehlenye Nkosi yami Nkosi yami kusakulothixo simkhonzayo ke nathi namhlanje lithi iBhayibheli ke ungcwele wayi uyamazi umuntu wahamba wajikela yonke lo nyweba wahamba umuntu wajikela yonke lo nto leyo lo nceba beyenzelwa nguThixo wahamba umuntu watshintsha wakhalaza endleleni wahamba umuntu wathela walemana wahamba umuntu wathi kwalemana isidikile thina umuntu akajoga kuba kwizwe lesithembiso sawufika sifumane into masibe sidlale bana ngoku kwizwe lesithembiso into zethu zosifumana ezingekho funda verse 5 verse 5 yeah bathetha abantu ngoThixo nangoMoses bathi yini na ukuba nisinyuse eyiphutha size kufela enhlango bathinta abantu bakhalaza endleleni bathinta abantu bakhalaza endleleni yini banisuse iphutha yini banisuse kwintshutshiso zaFaro yini banisuse kwaladlwengulo yini banisuse lemdako yini banisuse kwakhutha kwamhlu nizosibulalisa apha bakhalaza kuThixo the same God bebanakekela ngelifu the same God bebanakekela ngomlilo the same God bebanakekela ngema-ana bathinta abantu bakhalaza yini banesiyeke sikhutshwe ngoba bebethwa kwaFaro babesizileyifi besizicaka
babenziwa yonke into embi uFaro. Kodwa uThixo wakhathazeka esezulwini wawakhulula. Kodwa namhlanje kuverse number 5 kuNumeri 21 bayakhalaza abantu, bakhalaza kwakulaThixo. Qhubeka mem sithandaza. Ngokuba tu isonka tu namanzi umphefumulo wethu ukruqukile sesisonga sinkatshunkatshu. Yongole elivangeli lithi binamanga phakathi. Tu isonka. Kodwa naso isonka sikhona. Isonka sikatshunkatshu badelela wayesonka. Yini manje sisusi? Kwindawo kwaFaro noma besibethu. Noma besithutshiswa. Kodwa noko besiwanika amathupha enkomo. Noma besibethu senze hayibo. Yamazi umuntu nyana. Qhubeleka mina. Verse 6. Yeah. uYehova wathuma inyoka ezinobuhlungu ebantwini zabaluma abantu. uYehova emvelo bekhalazile badlula inyoka ezinobuhlungu zabadla abantu. Ngoba zikhona izinto eziye zehlela abantu kuthiwa hayi bathakathiwe kanti abathakathwanga. Zikhona izinto ezibuhlungu eziye zehlela abantu kuthiwa hayi abathakathi base-Eastern Cape babhokile, abathakathi baseKapa babhokile, abathakathi baseGoli, kanti abathakathi abenzanga nto, ngabantu abazifaka engxakini. Bavulela inyoka uThixo zabadla abantu ezinobuhlungu. Lithi iBhayibhile zange zibahle nje abantu balala esibhedlele bathi bafa abanye. Funda le verse man. uYehova wathuma inyoka ezinobuhlungu ebantwini zabaluma abantu. Ngoba funeka umjonge lokhalaza kuye. Indlela okonka ngayo noThixo ijonge. Sebenzi lento loThixo useless. Yabancane kubani owaziyo kunjeje kwelizwe. Kukhona ama-COVID-19 abantu abafuna ukuvuthika. I-COVID yabadla abantu bafikile ama-first wave salahlekelwa zizizalwane zethu. Bafika ama-second wave salahlekelwa kodade bethu. Bafika ama-third wave salahlekelwa. Kuthiwa nami i-third wave yenza ngo-fourth wave. Zabadla abantu inyoka. Zabadla abantu inyoka bengenzanga kakuhle emehlweni kaThixo. Ndiyafuna ukutsho nangoku. Lithi iBhayibhile ukuba abantu bam bathe baphenduka bafuna ubuso bam batshintshe izindleleni zabo ezimbi. Mna ndinguThixo ndawutsifa isikhalo sabo ndiliphilise ilizwe labo. Yini bezake sitshintshe ukwenza singabantu eSouth Africa? Yini ubake sitshintshe ukwenza kwizwe lakuthi liphela kumhlaba wonke? Sifuna uThixo. Zabadla abantu inyoka ehlane njanyana ezazinobuhlungu zidedele nguThixo. Ithi semntwaneni inyoka ibe umuntu omdala, ibe umntwana, ikusisi, kubhuti, kumama, ulala utata phansi namhlanje ngomso kulala ubhuti ngoba kwakusisibetho sasuka kuThixo ngenxa yabantu abangamvayo uThixo. Sabadla abantu inyoka, sabalimaza abantu inyoka. Hayi ngoba kutheni bagcweleza inyoka zasithukele kuThixo. Kunensizwa zakuthi udibane nazo namhlanje zivuza amafinyila, zive zibhundu ngaphandle, zihamba zidawuza, zihamba zithetha zodwa. Kuthiwe yeyi abathakathi babhokile umntwana kabani babenziwe inophi nosinodi, kanti wahluleka ukuhlonipha uThixo lo. Wathuka abantu beshumayela, wagezela abantu bebisitente, wagezela abantu bethetha ngoThixo.
Noma ngicela ungalimi uhlale ngoThixo. Yonke into ayenzayo ufuna uyijonge. Umhloniphe uThixo. Sabadla abantu inyoka. Yaqhubeleka mema. Kwafa abantu abaninzi bakwaSirayeli. The same Israel bekhutshwe nguThixo eJibutha nanka yofela enhlango ngenxa yongamameli. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Qhubeleka mema. Siyafika. 7. Beza abantu kuMoses bathi, sonile ngokuba sithethe ngoYehova nangawe. Thandaza kuYehova azisuse kuthi inyoka ezo. Sonile Moses. Sonile Moses. Moses asenzanga kakuhle. Moses ikhona into ezingayenzanga kakuhle. Ukuthetha kwethu abanga kuhle. Ukwenza kwethu phambi kwamehlo wakho, phambi kwamehlo kaThixo. Nawe ke mawusijongene nesinyoka. Asina solution Moses. Asazi baba senze kanjani. Asiyazi masisolve kanjani lento. Khona into esivumeleyo masenziwe. Wena unguThixo ungasithandi. Khona into esivumeleyo masenziwe. Ungazithandi masenziwe kwelizwe. Sonile phambi kwamehlo wakho. Indlebe yakhe ayiva inzima. Uba ingeva ukukhala kwabantwana bakhe. Nesandla sakhe sisifutshane. Uba singahlakula abakhalayo. Kodwa into ebhekelisa uThixo sizono zabantu. Siyambhekelisa uThixo isona. Hallelujah. Hallelujah. Akekho umuntu oyithandayo le COVID bacwini. Ngoba idalile umonakalo. Akekho umuntu oyithandayo lento yenzeka kwelizwe. Akekho umuntu oyithandayo kodwa nathi isolution ngoba uThixo abadla abantu inyoka enhlano kodwa bavela nesolution uThixo. Usesisombululo fayina iphinto. Ngoba abantu bami bathe bavuma. Baphulaphula bafuna ubuso bami. Baphenduka ezindleleni zabo ezimbi. Mnandi nguThixo ndabeva. Ngiliphilisa ilizwe labo. Qhubeka mina. Wabathandazela ke uMoses abantu. Yeah. Verse 8. Yeah. Wathi uYehova kuMoses, zenzele inyoka enobuhlungu uyixhome esibondeni eside. Kothi bonke abo balunyiweyo bakukhangela kuyo baphile. Moses ndiyeva lento uyithethayo. Njengoba uyithethayo Moses sendizibonile inhliziyo zabantu. Njengoba uyithethayo kuMoses sendibonile ukuthobeka kwenhliziyo zabo. Ngoba uThixo ubona enhliziyweni. Ngoba uThixo ubona ukwenza wethu. Ngoba uThixo wazi inhlanhla inamhlanje lethu bomhlaba. Wazi izolo isasa lethu. Moses yenza inyoka. Yenza inyoka Moses. Zakhela inyoka Moses. Enomhlubu. Uyibethele nesibondeni. Bayiphakame Moses ile yakho inyoka. Kunezinyoka ezibadlayo abantu. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba sebethobekile abantu. Bafuna ubuso babo. Hallelujah. uThixo bengcwele nguThixo njalo. Uveza isolution abantu akho solution. Ngenxa yokuthobeka zenhliziyo zabantu. Kunomhlabelelo sathula phangala. Wothi masizithobe ebusoni benkosi yayithatha ezwini lokho. Yona iyasiphakamisa. Hallelujah. Sabadlanyana mengabantu. Moses ebethelela inyoka esibondeni. Mayiphakame yakho inyoka. Kunezinyoka ezibadlayo. Hallelujah. Mayiphakame Moses yakho inyoka. Mayiphakame. Kunale COVID. Mayiphakame. Kunale nto ujongene nayo.
njengoba silapha nje emhlabeni asekho inyoka sazithi uFaro kumathafa enhlango kodwa sikhona into edla abantwana bakaThixo. Mayiphakame Moses yakho inyoka ayiyukele ngasenhla. Hallelujah. Kwenzele ntoni kule nyoka memfundo sayithandaza. Verse 9. Wenza ke uMoses inyoka yobhedu wayixhoma esibondeni eside. Yeah. Kwathi yakuba ithe inyoka yamluma umuntu waza wabheka enyokeni yobhedu waphila. Umuntu ethe yamluma le nyoka emvema ndithome le nyoka esibondeni Moses emvema uyibekile esibondeni akho umuntu oyophinda afe. Ethe yamluma le nyoka makathatha amehlo wakhe awejokise le nyoka. Akho umuntu uzakwenzakala, akho umuntu uzawulimala. Yini lilizwe Nkosi yami make sikhale kuThixo manje noma uhlwe inyoka enjani noma uhlwe uhlobo lunjani lenyoka kodwa thatha amehlo wakho uwajokise kuye uzawuphila. Hallelujah. Hallelujah. Asekho inyoka namhlanje. Asekho inyoka zabantu ekhafeni zazidla uIsrayeli physically kodwa sikhona izinto ezidla abantu. Hallelujah. Hallelujah. Kunezinto abantu abangene kuzo abakwazi ukuphuma kuzo ngoba bazifaka bona kodwa thatha amehlo wakho uwajokise kuye. Hallelujah. Kunabantu abakhalayo namhlanje angikwazi ukuyeka utshwala amangisathandi ukubusela utshwala ngoba ndiyayibona lento indichithela umzimba. Amangisathandi ukusela utshwala ngoba ndiyayibona lento indidwethisa emsebenzini. Angisathandi ukusela utshwala ngoba lento indixabanisa nabantakwethu. Hallelujah. Kodwa akakwazi ukuphuma kule nto. Thatha amehlo wakho uwajokise kuye. Hallelujah. Nansi inyoka yobhedu. Hallelujah. Yabangcwele kunabantu ababhonasileyo kodwa ndicela namhlanje abasayazi ibhonasi ithole ngaphi. Ibhonasi idliwe ngamankazana. Ibhonasi zimkene fence. Ibhonasi zimkene amamyenkaza. Bayakhala denze ntoni le bhonasi yalonyaka kodwa akayazi. Thatha amehlo wakho uwajokise kubawo. Lizawudilitheka ukani. Hallelujah. Hallelujah. Sinezinto ezixaka abantu. Ndiyafuna ukumkhonza uThixo kodwa ndihluleke. Ndiyawathanda amabhinqa. Ndiyafuna ukumkhonza uThixo kodwa ndihluleke. Ndiyananatheka. Ndiyafuna ukumkhonza uThixo kodwa ndihluleka. Izidakamizwa zibambile. Ndiyafuna ukumkhonza uThixo ndihluleka. Ndisuke ndincazele xa ndibona umfana. Ndihluleka. Zabasa abantu inyoka ehlane. Wathi uThixo thatha amehlo wakho niwajokise kunyoka. Sizawutshintsha isimo. Yebangcwele ungayijonge ngelihlo elinye. Ungayijonge ngelihlo kodwa uyijonge. Hallelujah. Baphila abantu. Bonakala iphile inyoka uthetha ngayo ngoku. Nami ndikweso simo. Iphile inyoka uthetha ngayo. Lithi izwi leNkosi xa ufundayo njengoba uMoses wayiphakamisa inyoka ehlane kanjalo nendodana yomuntu mayiphakanyiswe ungabikho bani ozawutshabalala.
ngoba usathana linkomo. Hallelujah. Asinabo obhuti bethu abazawuphelela ethaveni. Asinabo sisi abazawuphelela ethaveni. Ubone nje abantwana babantu wathi udrive wena nabe emfuleni ebusuku udibana bekhulu umgqomo ehoqa umgqomo behuqa umgqomo bahlwa inyayiphu thatha namehlo wenu majumisi abasathandi nabo abantwana ukwenza lento abayenzayo abayazi isolution kodwa uMoses wenza le solution ehlanga. Hallelujah. Kumnqophiso omdala kodwa ngoku ukhona umnqophiso omtsha. Hallelujah. Enye indoda yotho kwenye indawo nyana njengoba ichaya le nyopa yakho tata njengoba ichaya le nto ichayayo ichaye iyenza ikhuthale. Yayicenta ibala yayigqiba yayiklina indlu yayigqiba indlu yenza yonke into yagqiba yaqaba zakwenza ntoni ngoku zakwenza ntoni sokusebusuku wabona levele ebusuku kwabe khona i5 liter yepaint yayikhona endlini wathatha i5 liter yepaint wakhwela ngaphezulu kwendlu umkhulu njalo lo wawupainta iseyili ufuna nje abantu abangayenza ngoba uyakhuthalisa. Hallelujah. Nathi sakhula sikhona insango manje sasichaya nebenzina ndazo wafika naziya ibenzina uyibopha iqhuma ujijuliti ulenza iqhuma uyigalela ibenzina uyibethe ithi kufanele uyibethe ingaziwenza inhloko ngoba usathana unezitayili sokulimaza abantwana. Uphetsala ke babuhlala unokutsala ufekhala umntana ethi nabona Tony ejikeleza nje ingqondo ithatha inebenzina aqaba yebenzina abanye nyana engazazi into ethetha kazi ngoshiya. Hallelujah. Hallelujah. Uthiwa nento nomntana emncane usana lina 15 years lithejected nini uthi lo mntana sidibanisele nomnganami sathengela la bottle enye ngaka ibhala uJ no B sayisela ku Christmas sithe bayisele yavela jikeleza inhloko yami yajikeleza inhloko yami layowa hayibo sathi iJ iphini manje bangcwele umuntu usathana. Abantu abakwazi ukuphuma namhlanje nto bazikala bebancinci ngaka hoye umuntu omnye bangcwele ongiyabona leniphazamisa nonke ngijoye ukuthi ngithathe maka hoye umuntu oyi1 umntana. Hallelujah. Thathana amehlo wenu niwajonise kuyinyoka. Thathana amehlo wenu niwajonise kuyinyoka yethu. Thibane ndothimane ibali ethi 1 2 1 1 1 only this one